Ka Ophis jong District Mission Coordinator SSA Umling Block Resource Center Ribhoi haka khatnyo trik rusau klayo ban penlong ka program ka bekerpang ka belatip kum ka awareness campaign on Beti Bachao Beti Parhao ya ka bakila penlong hapo ka school Umsawnongbri Presbyterian Secondary School ka badan hapo Umsawnongbri Haribhoi lasaki ya ka program na ka jingdan lang uba Meral Bonds aim MLA ka nong po uba VS Nongbet DSEO ka Ribhoi ka kong AR Rani ka kong S Lingdo kibedai kibreu kiblawan Pynshai Halor ka hok ki Khynnah nang tai kirang ba snong kinohikai ki Khynnah school na ki sipotli ki school ki bedan hakate ka than lambat ki wei lengba jong ketika program na kaliang jong ka kong AR Rani lambat ka kong S Lingdo kilayo ban Pynshai Halor ka hok jong ki Khynnah bat khamtam habai dei bat ki khun Kynthei namar kumba ka long menta ka kam thombor ki Khynnah Kynthei klanang keu kat banang mi ki sngi hagate ka sngi la yoru ge jing kran no MLA ka nong po hakabaw lo penpau ke jingkemen ban yoi ke jingsim kia de ke Ophis DMC ke bala penlong ketika program ke balong ru ke jing mentoy ke bakraw ki Khynnah school bat khamtam bakila penlong ketika jaka ke bala khamlong kendong bat ke baderu ke jaka ke babun ni ki Khynnah impat datib bhai la ke jong ko hok kani ke jing Pynshai di bala apa itu awareness means ke jing Pynshai bakin raj ki yin ki sel jo pri ha ka indam sawan ke jo pri kumno ban Pynshai wa ini pa jo pri ni ki bakti ba ikut dia kilong bangunan, ini berdua kerjanya dah. Nak datang berkenaan, damgan kerjanya di start, damgan kerjanya sumari ki, tidur cikun ki. Jadi berkali ki berpensyur ki balik school kami kembali. Balik berpuli berkintip, mentang ada kenu kebaca kakak. Kau mentang ban, ni hapok di school berkuah balik keren ni. Lalu kini tu diberi top ini, diberi pilih sekian berpi. Ini Desde la mata, tuyo nombre a transmitir un libro normal, una eliminada y un STEM. Nama ini, dalam mereka kejelas ini, dalam mereka foreign country. About 90% here of Khynnah, yang mereka transmitir mereka lain. But kita balik transmitir because sexual abuse. Dalam mereka, physical abuse tu. Sebab tak apa ya kamet bukan le tasbih le kamet nanti ya sexual jadi lu kelangat hari an untuk postulan ya ini postulan kelang perempuan lagi kita yang postulan itu kaum ada kaum 14 November plan from sexual offenses kalau kerjin idea lah naga jisa le kampanye Ukraina kapor dari mengalah untuk ke school. Apa sedang ke enrollment kalau kelas 9 dan arbumur. Apa pun kesenang ke enrollment ke satan khandrimus. Saya juga disaut lawan kuril lain pun kelas 9. Kalau kita ini bawa pangmet, apa juga semua mengi iba ikut sama di Jakarta bombat itu. Kita pun. Jadi nak terkenal. Jadi pun kaji pun lem depo. Karena itu kalau ni nonsen, kan polis. Order sedikit, kalau ni dikit, menikung nak keren. Kalau ni nonsen, keempat meja, kita hidup di bawah semua, ibret di flu, kalau juga, sor, hadil, kapsor, ini juga aja, marba, kim snowla, kisuping, ini tim meniru hayim, bertukar kantor, ya kemen sembriu, lakin dia kalah, mulai subret, dan markata kumki. Nong senong kena school gibi dan ke por di perbau di dokumen kena bentar ni ke por ke penyilayok kena school beli sehing nang shibun ikun samla kira-kira shibun kibran hasnong hatau ikwa ke pilong di messenger kena merak kubur ya di awareness baginya samlem di perlu samla hasnong hatau bat ni sekali mengbar di kenduk ini perlong ini program lembaga BNC jongka Umling Block Education Department yang I play barang ini di hang ke mana dan yang lek pertama mana semua di hang ke ni hang punya keren ngaga mau mismak kalau hidup platform ngaga ben keren mat keren sispa sin naga ci teju hang ji keren hang ben keren ni jujur ngaga ben keren hadut mendapat